lihat ada sifat keibuan dari dia. Terus hari demi hari kami semakin dekat. Entah kenapa nama Yemima tersebut di doa saya. Satu hal yang saya minta, kalau Daniel dari Tuhan, biar Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati saya. Saya menyatakan cinta kepada Yemima. Sampai hari ini kita berjalan terus, tetap didoakan. Apakah memang Yemima ini dari Tuhan untuk saya? Udah akhirnya saya yakin kita terus bawa dalam doa. Banyak proses selama kami kenal gak gampang. Tapi saya bersyukur sekali lagi kalau Tuhan boleh bawa kita, boleh bawa kami sampai pada hari ini. I like the feel of your name on my lips. I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there. I like the Saya berjanji menerima Yemima dari Tarigan menjadi istriku yang sah. Saya akan bersungguh-sungguh mengasihinya seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. way you convince me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love the way you love me, strong and wild, slow and easy, heart and soul, so completely. I love the way you love me. I like the way that you sing sweet and low when I'm playing our song on the radio. And I like the innocent way that you cry at old time movies you've seen hundreds of times. But I love the way you love me, strong and wild, slow and easy, heart and soul, so completely. I love the way you love me. And I could list a million things that I love to like about you. They all come down